Huzik sin kuki narco terrorist ka kuki militants ka mari leina ba mi ngata ne simyam se minister su ori ba nemcha kip jen my husband kana nom tabio thangboy kip jen kuki national army ki chairman moi mayam se loide pai de kar Manipur se thugai na bhone ra pane me national president numit tu dai wanda nang Modi ki tumai mayok ta tumai ngang kai gi no hek haira ma ba ai nai party se nawa lok di haram ga ni bai di Mona popi tharaga sen se pangtan ta sila nong mai leire bom leire adudagi MLA ka hangre huzikti kai dore akoi mai tei gi mathakta loi thadare huzikti mi khran haibi ba yawe ngona phone tawbiraga aiga nusiba aigi ma sing natraga iyamba sing tawbi oiba phone tawbirak pa yawe karino haiba matamda Maheshwar nang nungai taba mali nang video yam ore yam nungai adu su nang nungai taba mali sawi yam male nungai taba male hai ai su mini kaino kai to bai saw rai dunam tai biro ne tang ahum da tawri ba chin kuki narcotics sing duna illegal immigrants sing duna ai gi ima sing gi yum mai thadok bigi ba ai gi pabung sing gi mai thadok bigi ba ai gi ije sing do rap to bigi ba tawri ba mayam do ururga ai saw da nang ba yaga dram tai biro ne ai bot lecture mi chumi ai bot lecture mi mayam na isa rasiti wala wa ubi Chumi, ay rasiti wala ni, ay politician ni. Ado, ay nahandak thulay ba sidi, may tay kanda ba yate, imalay ba kanda ba yate ang thuksarapan ni, rasiti wala ang thuksarapan natin. Ado na, tap na ngango, stable na ngango, hay sa tamoy na pubang nga tap na kumain tap na ngango rin kayo di. Lady ba mayam, dahil di ato ba jati gi, lady ba mayam si may pungko di magnuksik, sana na. Pulaga, ang maghiharaw ba doon siya, ni minadit sa ibiye. May tay se yam yausan ninge, Christmas suhe yausan. Christmas ar masuhe yausan. Ama suhe yausan hai biye. Si tay biye ba mi karana. Ado ay di sa hining di ba karino may tay di yam paye mi. Amagi tabak su yaw tabi adi amagi tabak su yaw di ay makalaga loy yaw rin ba. Ado na yam no sina layramba imay be na ngato na layramba ako ki Manipur se thugay na ba sanga aga ado ki matik tamthi na tawbi ba yung lising anigi matakta may thadok bigi ba video namaw di hay bagi wani ichan kaya mo rep taw bigira bani tamthi ba mayama taw bigira bani sige matam do ay board kahaw di na ay rastiti ay board kahaw di na yung da tumbal ay matam da kan gi ba do dai na isagi ngamjaba pudok ka bani party da kalaite sena huzik ay kanam ta hunjeroy lairiba ruling gi oiro opposition gi oiro lairiba MLA oiro vote ka ho oiro ka dabo oiro loi mak Manipur nusiba ngata ni adu bu kai do we moi se political party gi yauru banina ideology no bound tawra laire mo se phajal laga thamme ba loi mak phajal laga thamam na moi se Manipur nusiba ore su maitai nusiba ore su moi se leng lak ngamdre ba moi se seng na haraba adu na kai do we isa do imalai bak to nusiba oi banina ai thaga chari ni koi na hai se hun banate ko imalai bak nusiba oi banina may tay ilaysa ko jati se ay isagi community se nusibo ay manina rastiti ki parto rasti yausara ko tang side amo en thamaga imalaba kanda ba yaden thopiro ba may husi Manipur da thoi base aduki matik yam nungay ta ba mapanda marak ama koi gi santi leide hay Manipur na kap na bay pause pangta na ta ba aduna ay koi gi Manipur da husi thoi ba scenario si moi da khangan da ba yate ko haibadi lairiba leader myam sisu masa gi maraibak nusiba ngata ni adubu kainom na bound tawra laiba ngata oibani na saseng na haige rasiti sanaba matam nate opposition da so ai haizari karino lairiba myam se maraibak nusiba ngata ni na haujikti kaino BJP Congress adu ada yengaroi dabdi hujikti sarkar paiba moina defense minister nupado na haidi BJP na taba nupado na pairi bani na nupado da khoi mana power do hujik pogi oina pairi bani na Manipur gi situation sini ko nanga sida noina sida solve tawdragani noina tawdragani kanan tawdoino haibase makoi unaba mathok tae minister do na bo unari se BJP do na tebo unari se koina akoin unari se mana phamdo pairu bagini bo unari se congress na pare masu congress na unani baidi aduna sengna sathajara pasida defense minister da in unaba kanda hai sumaina nahan memorandum pisanjagi ba akoi gi mamang da su national media da topic re popi destruction gi matang da Indian Air Force is nagani hai bagi matang sida sarkai mo lai bige na hai ba matang sida madi hindi na su khara nungai masado hindi ngange mayam leaders mayam se koi north ki leader mayam se ayam hindi da na moi favor to we no hindi nganga mongon da wari sanai mana hai pasida
Kairi hare ke haibam tamda ai order pikre hare ai amusu yamna luba potina amu hanirak hangdadi nungaiti haibado amusu hange na hangbadu da aina hai ai press ta kaida ai prajada hai duni sir aduna ai sigi pose haiba kanda ai order pikre hai order piki ba haibasidi defense minister amna hai grabani aduna sisu khangbiu mayamda proper channel lamani ba laktori bina state India na Pakistan da land tawbado na forcefully air force 1000 ba yaba na teba haibadi land chukna ba matam da sinna ba pone aduna adu nattabani na ai koi gi state ki department state ki home department plus NCB narcotics control bureau NCB ki department mayam se loina pulle harakan collective ama oirakan da ai koi gi mission se success oidorim ne haitare aduna hozik state sarkar na su yamna koi gi war on drugs tok koba popi yantat pagi process phajabam tawgiba leibanina adugi process makha chatharak oina mogi chin buki narco terrorist singse muthat pada popi sibu he muthat pagi process aham be horaba akoi manipur kan akoi manipur da maitai irei chana ngambagi lan tawribini usi lan sing ngambagi atauba success abane base aduna akoi gi yena base kanano hai base akoi mayek sina khangba mathau tai moya tawri ani khattane ba amana ke dawe sathi ba nongmai election bagi dama Number 2, no may lasya di kanana kangani India ka mukna rati yararoy. Aduna kita ba administration sida legislative assembly sida muy MLA minister yahon na ba plan tawe ba duna. Adu pesha duna. Adu kisiyan duna. Aduna kita ba kuki MLA tara kana isa ina pige moy oni mo isa no tara kana isa kusik sin kuki narco terrorist ka kuki militaires ka mari lain na ba mi ngata ne simi amse. Mami mo na isa ke maming dai ka dumpan ke Thanglen Pau Guite Mase 1990 da Myanmar da MP wala manupa mane India da ganate ko atopa country da Myanmar da MP wala manupa mane adu su elected ma MP wala adu man da Manipur cho champur change ZRA Zomi Revolutionary Army ki president oire moya militants group ma hangdoe adu su Manipur da India da sanga aga aduga Makoi ga tauri hari kanda Assam Rifle ka keke agreement am taunera me taura matung da 2008 ta state sarkar central government aduga 25 militants group ka bullaga su agreement suspension of operation agreement tok taunera me adu di ke taure me example amani ko bizari se me margi citizen su oiramba Manipur da changak pa Manipur da changang aphaba thabak su tawba nataba na terrorist group ama hangdo kan da central government ga state government ga tawraga moi ga khut thokna daba na suspension agreement sign tawda sibu yabran dai biro ne adu dai di ke tawre moi na support tawre hare kan da moi gi MLA mathang thadore asu yeng biro David Hansing magi nupi MLA Kimnio Hansing David Hansing se kana nom dai biro ne Kuki Revolutionary Army ki president may nupas yung biyo number 2 mayam na hire ba minister su ba nencha kipjen my husband kana nom tabiyo thangboy kipjen Kuki National Army ki chairman moy mayam se Loide paire kan Manipur se thugay na bahone rapane me 3rd May dagi tawra pan la na te ba se moy me na pula punchal laga kumay na Manipur se thugay sige Sumaya lan ama hawale haira kanda maitai di kay tawre 6 to 8% ang laiba yabanina haiba di MLR and the LR Act 1960 ki matungina maitai si di suk ng tagi Manipur isagi lam si dabo si haira ka mo yung propok sa IGMM tate tawis haiba di isagi lam si da ay Delhi da flat laiba ya ay Kolkata da flat laiba ya isagi iram dabo ay 6 to 8% ang laiba yabag ayin si mo karambara ay nomiyam tabi ro ne ado na ay di mayam kang di ay di tumina sungay na roy Sige lan si sin kuki narcotics butat patang loy banate sige ex si sulaw tuwaga may tay na all Manipur da layba yan gadam ne sima number 1 hay ba di yang biyo ba isagin lam dabu 6 to 8% na confine tawre moy laksan laga atay area to da na moy layba yaram ni na moy tawning usi tawlay re popi thare sen tale akoy may tay na valley manung da community miyam haraw raga festival miyam celebrate tawin na na haraw da na nok ta na icham chamba ngata oy bani na nung si chana na kem tawro ay dakhan le moy na popi thare ka sen je pangtan ta sila ga nung may lay re bom lay re
अदुदगी MLA कहनग्रे हुजिकती कइदौरे अखोई मैतैगी मथक्ता लोय थादरे हुजिकती अदुना अखोई येक्नबसे कनानो हाइबसे मसम तन खंगसेबा हान because अखोई अमुक सेंगना हारबदा याम नुंगाइते येंबियुने इचन नुपी मगी नाउ नुपा अमद मा तसेंगना अदुगी नुमितुदा आई फोटो वायरल ओरपदा मोइगी लरि फिल्मदो येंगमदे तसेंगना ngasi ye ai seng ai wari am lithok sare video thaba kan mana uragadi ai wari si lithok panenu ai dum ai maming di paloi dum haijage airport lakpa kanda ai moi ground staff indigo gi ground staff ani hum thengna ba tak over madam e sare go okhom kape me amangda yam tina nungsi taseng na aduna ai su ngatang kap thore kari no hai matam da iba nang kadai dino hai torbung de gi ni hai da aduna wari se point la ke tadi emotional ke nomda oigra ne mo aduna tasengna nungaite haibadi kai no hai matam ai ngonda thodi ko main tawni ai gi yum do mai tharaba ai gi icha do phare na paula aba ai gi icha do phare lauga phangini khalla kanda ayeng sire na tamthina hato pigre na paum lakpa adai photo mo viral o helakpa inaung pa sing ani dugi mama sing du na kai ai su itom da poiba macha mane inaw pa ani dugi ima sing du na yenga kai khalam ga doina isu nungai te seng na harda kena habidi tamthina makazare ko pang che ga thajle duga adugi photo ai bo yengam dadi mama thuna kumai yengam om doino haibagi nungai tabam leye bai ngonda aduna taseng na chigi mayam che process leiba mayam che akoina sida maitai irei sa mayam che punchal laga moi de thingna dra kadi mache tar moi yam harawe mayam nungai te bai ngonda sing na harabada akoina amamam ga nungai ta basi urakanda kedore moina thagalani amamo es maitai masen hatnare maitai masen full thumbs up ka tor Twitter thagalani prop chae aduna akoi maitai irei cha sing lebe oi asoi myam yaw ngani amatorong yaw ngani manungda akoi sol toy gwara aga manungda utauraga to hoi mai sumai gi suggestion ne akoi loi punsan minere hai kanda akoi maitai se punsan matam oire taseng na sila rastiti tawdabida ama tawdabida rastiti habsi yawdab su yade politics yaudrakadi leibakan mga moy politics yaugadabani adusu politics yauragasu political party ki ideology dun mamang thangaga e nang si haiba yade ko akoi di national party ni nang sumai haru taragadi akoi kuki gi mafam da sangrodi ko main tawni mizoram gi mafam sumai changrodi ko main tawni nang sumai haiba yaroi ko mizoram gi vote chula ka tore hujikti nang na yam ngang uraga akoi party da vote phangoi si umma mayam sin moi ngang bangam dre ba kanam tasing na harabada aduna sigum bagi wakhalo ai uji ai RPI yaw asin haidu maming pala RPI yaw ba ai RPI yaw ai sabai wan ai vote mamang diam active or mi ai uji active kai oide adubu ai uji tokte adubu akoi gi national president duna ai ngona phone ga tawraga ai nahan Narendra Modi na at video amatang thulak pada wangangaga nahan dagi tawri badu wangang da yan pina ngange ba Tina ngang do ay ngon mapaw tay kangi national president do na ay tina ngang yes national president do numito tay ngon da nang Modi dumay mayok ta dumay ngang kay gino hek hayra maba ay nay party sa nawalaw di haram gani baydi adu hay bang magi gas sa malay mathaw tay ba adu kada mo ngola ka doy ni hay ba